Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите новости на канале Казахстан Уйгурлары. С вами ведущие новостей Машурова Дильназ и Айса Делинур. Ассаламу алейкум, экран алдыдагы кадырдан көрерменлер. Озурунларга Казахстан Уйгурларга мунасабатлык жаңылыкларны сунмакчыбыз. Силер белән хәбәр белеменең жүргүзгүчеләре Айса Делинур ва Машурова Дильназ. Сегодня в новостях Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Карагайлы микрорайоны Алматы шәһәре Наурызбай нәһиясендәге Уйгыр этно-мәдәният мәркәзенең 37 жылыгы багышланган җумһуриятлек мәшрәп булып үтте. В Республиканском доме дружбы в Алматы состоялся круглый стол, посвященный памяти Мырзыгуля Насырова. Алматыдагы Кастеев намадагы дәүләт сәнәт мираскагында Ахмед Ахатның 70 жылыгы багышланган күргәзмә үткәрелде. В 49-й школе прошло совещание Алматинского городского и Игурского этнокультурного центра. Чарын мәҗлесендә Уйгыр этно-мәдәният мәркәзенең оештырышы белән допы мәйрәме үтте. Начнем с радостной новости для нашей страны, в особенности для игурского народа. Нариман Курбанов принес стране первую в истории олимпийскую награду спортивной гимнастики. Гимнаст продемонстрировал невероятные навыки и волю к победе, показав результат своего упорного труда в соревнованиях. В Алматинском аэропорту в день встречи олимпийцев было очень многолюдно. Серебряного призера Наримана Курбанова и обладателя бронзы Ислама Сатпаева наградил министр обороны ведомственной медалью. Представители общественных организаций, уйгурская интеллигенция и бизнесмены приветствовали Наримана Курбанова и его тренера Хусанджана Курбанова. Среди встречающих были председатель Республиканского этнокультурного центра Дулкунтай Абдул-Халил, заслуженный тренер Казахстана Махмуд Ибрагимов, председатель городского культурного центра Усманджан Абуов, заместитель генерального Жигитбиши Бурхандин Тадждинов, писатель Шавкет Назаров, лидер молодежного сообщества Допалайф Суфи Машрапов, мастер спорта Имит Тахтахунов и многие другие. Встречающие пожелали атлетам дальнейших успехов, крепкого здоровья и новых спортивных достижений, отметив их выдающийся вклад в развитие казахстанского спорта и вдохновение для будущих поколений. июль көне Карагайлы микрорайонында Алматы шәһәре Наурызбай нәһиясендә Уйгыр этно-мәдәният мәркәзенең 37 жылыгы багышланган җумһуриятлек мәшрәп булып үтте. Ассаламу алейкум. Хөрмәтле Отсогыл мәшрәпеге. Менә бүген Наурызбайский районда Бахтияр элемес уйыштырып мәшрәп җумһуриятлек Уйгыр мәдәният мәркәзенең ендики бәглә мәшрәбен үткәреп атабыз. Әмма яктан мемала ки отырды, мана Яркеттен, Уйгыр район, Жамбулский район, шәһәрнең ичендәге районларда һәммәсе ки отырды, Илиский район. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кавым, хөрмәтле җәмәгать. Бүгенге мына Җумһурият мәдәният мәркәзенең ендики мына мәшрәп әһле сезләргә чоң салым yetkizimiz. Мына безгә мына Нарызбай районында хакимчилектин адамнар килеп отырды. Безнең бүгенге мына qo'shilib atgan har bir mashrabda biz qo'shilgan vaqtda prezidentimiz Qasım-Jomart Kemal To'qayevning oldi qo'ygan josparni, ya'ni sayasini ishga oshirish uchun sizlar har bir rayonda kelsa, har bir rayonga yetkazish uchun biz o'zimizning har bir temasini shunda boshlayapmiz. Bizning endi Uyg'ur xalqining mashrabi bu bayonida o'tib ketdi. Birinchi maktab, undan mashrab keladi. Mashrab har bir yigit bolani tartibga soladigan va bizning milliy urf-odatimizni o'rgatadigan bizning an'anaviy o'yinlarimizning birisi. Alloyib Tayirjon mana Ko'yimchan degan medal bilan marofatlandi. Küsek bir bu aldım Sayraydı ser Мәшгулатлар даирәсендә Җумһуриятлек Уйгыр этно-мәдәният мәркәзенең җәмәгатьчелек канәгатьлегене мөстәхкәмләш юлында элеп берип аткан эшләре хакында сөһбәт,
Шундыйлар Қазақстан Жумһуриятының әлбеши Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевның 33-ші сессиясында көтерілген тәшәббүсләргә багышланган сөһбәт булып өтті. Assalamu alaikum, hürmetli teletomoshabinlar. Endi haqiqatan bugun mana cho'ng xushalliq Chapay mahallasida meşrep ötüp atırdı. Nöbetlik meşrep Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'nin yanında kurulgan 10 yıl burun kurulup özünün davamını tip turatudu. Şu bugün mana menin kıyışımda turatkan uyuşturucular üzerine körüvatsılar bu yakın tabiatının güzelliği hem keyfiyatının yukarılığıyla şu için şu Çapay'ın jüti can özünün birlik bilen ittifak bilen birinci sep turatkan mellanın biri Мәлі milli мәдениетіміздің, milli мағрипіміздің, milli мәтбуатымыздың болсын, әр қачан бұла бізге ер үйлек болатыды. Şu бүгіннің şu табиатта еркетін татып, Бишкеккече hem жигит башлар жығылып отырды bu жақта. Дастархан мол, еркет бұлбұлдырны өзіне дилраба авазы bilen біздің көңіл иіліп, қошал қылатыды. İş қылып, Қазақстан мемлекетіміз гүлленсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Merkezdeki yerindeki Begre meşrevi, buraya bütün Қазақстан boyunca hem rayonlardaki baş yigit başları, koç yigit başları bununla ötüvatıdı. Bu meşrebi bizde 4 yıl oldu. 4 yılda biz Yerket rayonu bulduk, Uyghur rayonundan bulduk, Almatır'ın ötkezdik. Bana bugünkü meşrep, Mağruzbaski rayon, Bahtiyar Jigitbeşi hem medeniyet merkezi edemiz uyuşturuvatıdı. Şurada abimiz katışıyoruz. Bu şu merkezde bizdeki devam düşüyorsun. Mesela halkımızdaki önlüğü, halkımızın birliği, mesela meşreplerden buldu. Bağlarımızdaki meşreplere kesek, özümüzdeki, milletimizdeki temtemlerini, milletimizdeki ibadetlerini sağlayıp kullanılan, tilimizi sağlayıp kullanılan mesela meşreplerde biz teşvik etmeliyiz. Rahmet. Kalçın ekmeğine balam, biz şükürüp bir kalçın ekmeği boğuz yanı rahmet balam. Ben sana üzerine yeşilini verdim. Biz ne varsa açık gitmeye bu var. Pasta yerine yeşilini verse bırak edin, ben sana öyle tamam yapacağım. В музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Касиева в городе Алматы стартовала выставка художника, заслуженного деятеля Республики Казахстан, члена Союза художника Казахстана, академика Академии художеств Казахстана, члена правления РЕКЦУК Ахмед Ахат «Память моего сердца» приурочена к 70-летнему юбилею художника. Выставка начала свою работу при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Салам алейкум, құрметті ханымдар, салам алейкум, Ахмет Хатаға. Бүгінгі мына 70 жасық юбилейімізді көргізіп өтіп жатсыз. Бұл Қазақстанның мақтанышы. Ахмет ағамыз мына Америкада осы. Более того, Ахат пишет хорошие статьи, Ахат музыкант, он пишет песни, исполняет их сам. То есть это... Самое главное, чтобы ваши, будем говорить, творческие знания, творческие вещи не исчерпывались, оставались всегда вот таким же молодым. И самому важному чапанизация имениннику Чапан Выставка «Память моего сердца» представляет около 100 произведений, созданных Ахметом Ахатом в период с 1980-х годов по настоящее время. Экспозиция включает ранние графические серии и работы, выполненные по мотивам восточных эпических сказаний, поэм, героического эпоса и истории уйгурского народа. Значительную часть экспозиции занимает живописные произведения мастера. Яркие декоративные композиции наполнены глубоким философским содержанием. Ахмет Ахат стремился передать особую атмосферу древних восточных городов, запечатлеть богатую историю, традиции и быт тюркских народов. Birinchidan assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men har qachon shu Qashqa, Turpan, Koni uylarni ko'rib, har qachon suratlarni chizdim. Shu Koni uylar meni vaqtni qildi. Koni uylar qarab, güzel bir suratlar yasadim. Aqimdagi жылның 26 июль көне Алматыдагы Җумһуриятлек Достык өйдә күренекле тарихи шәхс
Kabiliyetlik teşkilatçı, Uluk Vatan Uruşu'nun ve tarihi vatanımızdaki azatlık uruşlarının bevasıta iştirakçı şahidi bulgan Mirzigül Nasirov'ның yarkın haterisi hem şanlı hayat sahiplerine bağışlangan, rivayetka aylangan hayat mavzusu da dügülek üstel ötküzüldü. Қазақстанның алдымызда бір әсірінің ішінде мұшы ұйғырların ішінде ондаған жүздеген дөлет, партия, жәмият, мәдениет, әрбап Uygur, Kazak halkı екеуі тағдырды бір, діні де бір, бәрі жерден біз базарымыз бір, тағдырымыз да бір, мазарымыз да бір да, бәрі жерден, қай жерден болмаса да біз қазақ халқымыз бен бірге сол үшін бүгін шарын ауылының Қасақалын кеңесінің төрағасы келіп отыр біздің арамызға. Ешқайдан Насип акымыздың тәртібі білән тонышып жатырмыз. Әлбәттә, бұл акыға біздің ұстаздарымыз. Мәскүр баш қошуш Алматы шәһәре Бостандык нәһиялек Уйгыр мәдәният мәркәзенең рәисе Карлин Мәхбәров тарафыдан оештырылды. Уныңга Алматыдагы башкымы уйгыр тәшкилатларының вәкилләре, алым зиялылар, пешкадәмләр, җигит башлары ва мәрхүмнең тулган һәм узак еллар мабаенда әсдаил хезмәт кылган жутлары Түгмән Чарын езләрдән умумән Уйгыр нәһиялек мәдәният мәркәзенең җитәкчелегендәге бер топ вәкилләр катнашты. Ичилеш нуткыдан кейін хәтере каһарман хакында хөҗәтлек фильм күрсәтелде. Андан Мирзигүл акының хаят фәалияте тугрылык доклад укылды. Нәһаятә тәсирлек үткән бу мөһим хәтере җыгынның катнашучылары мәрхүм Мирзигүл Насыровның исемен әбәдиләштерүш өчен, ягъни Түгмән отыр мәктәбигә уның исемен бериш ва бер кочыгы намын бериш охшаш мәсьәләләрне җитди кулга алып, ахырга чыгарыш мәсьәләләрне отыруга куеп, бер ягыздан коллады. 3 августа в 49-й школе состоялось расширенное совещание Алматинского городского Уйгурского этнокультурного центра. На повестке дня обсуждались следующие вопросы. Работа по привлечению детей в уйгурские классы. Подготовка к 70-летнему юбилею поэтессы, корреспондента газеты «Азия Бүгін» Ташгуль Изияровой. Подготовка к 35-летию со дня создания Алматинского городского уйгурского этнокультурного центра, а также создание штаба по подписке на газету «Азия Бүгін». 27 iyul günü 2024 жылы Уйгыр нәһиясе Чарын мәҗлесендә Җумһуриятlik Уйгыр этномәдәният мәркәзенең куллап-куәтлеше ва Уйгыр нәһиясе мәдәният мәркәзенең оештырышы белән допы бәйрәме үткәрелде. Аталган бәйрәмгә нәһия язлардан 250 ошо ханым-кызлар катнашып, допы милли баш киеменең төрләрен, тарихын күрсәтеп куймай, урф-гадәтләребезне, ягъни нәрестене бөшкә бирәш, чай үткәзүш, кепен тикеш ва башка командаларга бөлүнүп, коюмларны күрсәтте. На этом наша программа подходит к завершению. До встречи и до следующей недели. Шуның белән безнең программабыз тәмам булды. Килдиган һәптәнең күрешкечә аман булайлы.